Pravkar smo se preselili v nove pisarne. Pogled do konca pa ti bom povedal, koliko časa bomo renovirali in koliko nas je stala celotna prenova. Najprej bomo na to steno celotno oblekali z sivim wallpaperjem in tle pride nek ogromen TV. Na tej steni bomo dali dekorativne panele in tle pridejo police. Celotno pisarno bomo pobarvali v črno barvo, se pravi, tudi ta steber bo črn. Tukaj pride moj najljubši del za mojo mizo, kjer pride ogromen napis Dubai Prod. Tlele pride velika direktorska miza. Ta celoten del bo prekrit spet z sivim wallpaperjem. Tukaj je Martina, ki nam je naredila celoten interior design. Lahko vidite, kako bo izgledala naša pisarna, ko bo končana. Tukaj pride še ena velika direktorska miza za Amina. Zadaj bo spet črna stena z dekorativnimi paneli in policami. Zgoraj pridejo povsod luči, ki bodo osvetlile stene. Tukaj pride še ena velika omara in na konec bojo tukaj prišle še mize, kjer bomo imeli 4 ali 3 delovna mesta. Najbolj cool stvar v tej pisarni pa bo palma. Za celotno prenovo bomo porabili 4 ali 5 dni, stala pa nas bo približno 15.000 evrov. Če te zanima, kako bo izgledala najbolj cool pisarna v Dubaju, pa moraš followati pa stisniti like.